Gubwa neza aho rose kuri kibiganiro n'amakuru cyenda tukugezaho gatanu kuri gatanu tukubwira ngo bani byiza byose wifuza. Rero byavuzwe kenshi, byagarutsweho kenshi, batabarijwe kenshi, mbega igisoda cyangwa se abasoda b'u Burundi bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abari mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, bari gutabarizwa ndetse bari kunyura mu bintu bikomeye cyane. Uti bimeze biti? Muri ba basirikare b'igihugu cy'u Burundi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya kurwanya umutwe wa M23, ndetse nk'uko byagiye binagaragazwa na M23, bamwe bakajyanwa mu itangazamakuru ndetse abandi bakicirwa ku rugamba cyangwa se ku murongo w'urugamba, ndetse abandi bagafatwa mpiri. Kuri ubu ntago byahagaze, ibintu biri kurushaho kuba nabi ku basirikare b'u Burundi. Uti birabiheraho? Hari abasirikare bagiye batwandikira batubwira abagorane bari gucamo, bamwe ndetse banaburiwe irengero, abandi babuze inzira zabasubiza bajya. Mbega ni ibintu bimereye nabi abasirikare b'u Burundi. Abo ni aboherejwe muri Kivu y'Amajyaruguru kujya gufatikanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya no guhangana n'umutwe wa M23. Uyu munsi rero amarira ni ku basirikare cyangwa se ku basaba b'u Burundi bari kurwana n'umutwe wa M23, kubera ko umutwe wa M23 uri kubica umunsi ku munsi cyangwa se umusubirizo, ku buryo bamwe rwose batangiye gutabaza. Rero ikindi, usibye ko bari kwicwa n'inzara kubera ko ngo nta byo kurya bari kubona ndetse batari no guhembwa. Ibaze ko ngo baheruka kubona amafaranga yo mu kwezi kwa kabiri. Ubwo urumva babayeho bate mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ni ibintu bikomeye cyane. Ibi rero tujye kuba tubigarukaho tukubwira rwose ibyo abasirikare b'u Burundi bivugiye, bohereje ubutumwa bivugira rwose bavuga bati tumerewe nabi, nyamuneka basa nk'abatanga impuruza, kubera ko bari gupfira gushira nyine mu ntambara zagiye gufashamo igisirikare cy'igihugu cya leta ya Kinshasa mu kurwanya umutwe wa M23. Twakubwira rero ko hari impuruza ku ngabo z'u Burundi ziri gupfira gushira mu mirwano igisirikare cya leta ya Kongo gihanganyemo n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kubera nyine ibibazo bitandukanye izi ngabo z'u Burundi ziri guhuriramo. Kuko muranabizi ko igisirikare cya Kongo cyagiye cyanga kurwana kikohereza abasirikare b'u Burundi kujya ku rugamba, kubera ko ngo bababwiraga ko ari abacancuro baguzwe kandi ko bagomba kurwana. Ni ibintu byagiye bibaho bigatuma abasirikare b'u Burundi bahapfira, ndetse ikindi cyatumaga ngo abasirikare b'u Burundi bari gupfira ku rugamba kandi bagapfa ari benshi, ngo nuko batazi impamvu bagiye kurwana aho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi byose rero ni byagiye bituma n'ubundi izo ngabo z'u Burundi zoherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigenda zishirira ku rugamba. Ni ibikubiye rero mu butumwa bwanditse aho n'ubundi umurundi uhagarariye ishyirahamwe rya FOCODE rishinzwe gutabariza u Burundi, ndetse ibiri muri ubu butumwa bigaragaza ko abasirikare b'u Burundi boherejwe mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari mu mirwano ikaze hagati y'ihuriro ry'ingabo ririmo n'ingabo z'u Burundi zirwana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi ndetse n'abarwanyi ba M23. Ubumwe rero muri aba basirikare b'u Burundi n'ubundi bari kurwana n'umutwe wa M23 yagize ati turagusabye wongere volume utubarize, hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turi mu ntambara iturenze. Ikindi ntitukibona amafaranga yacu, duheruka guhembwa mu kwezi kwa kabiri, ubundi twahoraga tuyaronka mu kwezi cyangwa se ku kwezi. Ubu rero ntituzi uwabyitambitse imbere, gusa bivugwa ko leta ya Kinshasa yanze kuyatanga kubera ko ngo M23 iri kudukubita cyangwa se iri kutunesha. Ubutumwa rero bw'uyu musirikare wo mu Burundi bunavuga ko amagorwa barimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuzavamo ingorane zikomeye mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere kose. Undi musirikare rero wa kabiri nawe yakomeje agira ati turagukurikirana cyane kandi burya nta batagukunda bazi kuvuga iby'ukuri. Njyewe ndi umusirikare, ndi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi sindi muto mu mpande zose, haba mu kazi mfite, ibyo mpagarariye, kandi n'imyaka si mike. Rero ibibazo turimo muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, twebwe twubaha indahiro twarahiye, tukubaha ijwi ry'abenegihugu ryo ryashyizweho na perezida nawe akadutuma
mu byo rero mwagiye mutanga uburyo ibintu byifashe hano harimo bike ababaha amakuru bahabwa, ariko kandi harimo n'ukuri kwinshi. Turi gupfira mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku buryo budasanzwe. Abana bacu barirukanwe ku mashuri nk'aho turi gukorera inyeshyamba, kandi tuzi neza ko hariho indemnité de guerre yagombaga kugezwa mu miryango yacu. Nubwo rero dutelefona ngo atugurize tuzamwishyura inyuma, akadusubiza avuga ko no mu busanzwe tutazi ko tuzagaruka, akavuga muri ubwo buryo ati tuzayamuhera hehe. Si ibi byonyine rero aba basirikare n'ubundi bari gucamo, kuko bagaragaje ko bafite n'ubundi inzara iri ku rwego rwo hejuru, ndetse ko bagera aho bibaza niba koko perezida w'u Burundi n'umugaba mukuru w'ingabo z'igihugu cyabo biyumvira ko aba basirikare bari mu mirwano badafungura cyangwa se batabona ibyo kurya nyine, cyangwa byibuze ngo batekereze ku miryango yabo. Ubu butumwa rero bukomeza buvuga ko irindi kosa ubutegetsi bw'u Burundi bwakoze nuko aba basirikare batagomborwa cyangwa se batagomborwa, ni ukuvuga ko hari abasirikare nyine umutwe wa M23 wagiye ufata mpiri n'abasirikare b'u Burundi bagafatirwa ku rugamba, M23 ikabafata mpiri. Murabizi ko hari n'abo M23 yagiye yerekana ku rugamba cyangwa se ijyana no mu itangazamakuru ikavuga ko bafatiwe ku rugamba, nubwo biba bitemewe, ariko iyo yabikoze mu rwego rwo kunyomoza. Leta y'u Burundi yahakanaga ko abasirikare b'u Burundi bari muri icyo gihugu bari kurwanya umutwe wa M23. Gusa nubwo leta y'u Burundi yavuze ko abasirikare b'igihugu atari ab'igihugu cy'u Burundi, ahubwo ngo ari abasirikare bari ditabara umutwe urwanya ubutegetsi bw'u Burundi bari gufasha umutwe wa M23. Iragira ati nta kindi gihugu cyohereza abasirikare babo mu bene ubu butumwa ngo kireke kubagomboza, abandi mu gihe baba barengeje amezi 6 baragomborwa. Hagati aho rero abo basirikare b'u Burundi bavuze ko abo baheruka kugwa ku rugamba batazwi neza umubare kuko bapfuye ari benshi. Bakavuga ko hari amabatayo atarashobora kumenya neza abasirikare bayo aho bari, ndetse byibuze ngo babe bamenya n'abafatiwe ku rugamba cyangwa ngo ababuriwe irengero. Nk'uko rero byasobanuwe muri ubu butumwa, byavuzwe ko abasirikare b'u Burundi baherukaga gupfira ku rugamba ko bapfiriye gushira, ko kandi abapfuye cyane bari mu gisirikare bashya ahanini ngo ni abasirikare bavanwe mu mafunzo mu cankuzo, bahita boherezwa ku rugamba bataramenyera iby'igisirikare ku rugamba. Muri imirwano rero iheruka guhuza n'ubundi M23 n'ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta yabereye mu duce two muri teritwari ya Masisi na Rucuru. Iyi mirwano ndetse ngo yakomerekeyemo n'aba basirikare bakuru b'u Burundi, bakaba bari basanzwe bayobowe na za batayo. Aboroni Liyetona Koloneli Bizimana uyoboye batayo ya 3 na Koloneli na Liyetona Koloneli Mwayiba wari usanzwe ayoboye batayo 9. Bose rero ubu ni inkomere zibabaye. Muri ubwo butumwa kandi aba basirikare bavuze ko kugeza ubu batazi icyo barwanira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ntibazi icyo bapfira, nkuko byakunze no kubigaragaza ko bavanwe mu gihugu cy'u Burundi bakoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batazi ngo bagiye gukora iki. Bagerayo bakabwirwa ko bagiye kurwanya umutwe wa M23, ndetse bagahabwa ibikoresho, imyambaro, uniform byose by'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo bijijishe nyine batazamenyekana ko bagiye gufasha igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23. Kandi bagasaba ko bagenda bagomborwa kugira ngo bajye kureba imiryango yabo. Ati rero tuributsa abasirikare b'u Burundi bageze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agana mu kwezi kwa 9 mwaka ushize. Nk'uko byagiye binatangazwa rero, byavuga ko abasirikare boherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari abasirikare bagera ku bihumbi 6, ariko murabizi ko ari n'abandi bagiye boherezwayo. Rero bakaba n'ubundi baragiye gufasha igisirikare cya Kongo mu kuhangana no kurwanya umutwe wa M23, ndetse nubwo leta y'u Burundi itagiye byemera, ariko n'impuguke z'umuryango w'abibumbye muri raporo yazo zagiye zigaragaza ko abasirikare b'u Burundi bari gufasha igisirikare cya Kongo mu kurwanya umutwe wa M23 uvuga ko urwanira uburenganzira bw'abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda biganjemo mu bwoko bw'abatutsi, kubera ko ngo bakorerwa ibikorwa by'icarubozo, ihohoterwa n'ibindi bikorwa bigenda byibasira abo muri ubwo bwoko. Bakavuga ko bafashe imbunda mu rwego rwo kugira ngo barwanire uburenganzira bw'abakongomani nyine, by'umwihariko bo mu bwoko bw'abatutsi.